Hello，大家好，我是绿豆糕，今天来排一下天梯单挑，地图是索科特拉岛。那这张图其实蛮小的，而且跟敌人距离很近，应该会打一个大前期吧。啊，我这边是蒙古，对方是西西里。 تيمو أنتي تيجيكش ذاكر يتم بعين ساعات 可以打敌人。 أمر ميمة زخر تيمو أنشن يتم بعين بيتم بانشن ذاكر تيجيكش يتم بعين تيمو 然 أنشن 后砍我一下。 أمر من دو تيمو يتم بعين أنشن أمر من باي ذاكر أمر من بخايا تيمو أمر من دو ذاكر تيمي تيمو أنشن زاتا بيتم بان يتم بعين أنشن ذاكر أنشن أمر من دو تيمو يتم بعين ذاكر باي تيمو أمر في من دو بخايا تيمو يتم بعين 射死动物， تيجيكش ذاكر أمر من دو أمر من تيمي دو يتم بخايا بعين بردخشن 哎呀呀， ذاكر أمتن 这 تجاه 下有点糟糕了。 أمر من دو تجاه 动动动有点严重， زخر أمتن تجاه بيتم بان زخر ماتشن أمر من دو تيمو 那西西里嘛跑那么快， تيمو زوتي تيمو تجاه يتم بعين باي印度高几只动物， أمر من دو تيجيكش أمر من دو ساعة تيمو بيتم بان بردخشن 好像是没有射死动物的话，感觉好像还有一点优势，因为毕竟还没动物了嘛，有动物可以吃。 زخر أنشن زاتا 如果 تيجيكش 射死动物的话，那就感觉有点亏了， تيمو باي 也资源调配有点乱。 بردخشن 索科特拉岛， في بطايا بيتم بان تيمو ذاكر زخر زوتي军军开吗？还是准备？ بيتم بان تجاه أمر من دو ساعة 带他的马回去。 أمر من دو زاتا تيمو يتم بعين بردخشن
Timo. Eject. захир Empty eject. бэлэн бай барилгачин анчин 大量失火，打天， амар минь дүү тижээгч бэлэн бай амар минь дүү тижээгч我打了塔攻， Захир. Барилгачин. тийм үү барилгачин захир Барилгачин. Timo. Бэлэн байна. Амар 主要会支撑。 модчин. Захир модчин. тийм үү барилгачин амар минь дүү болгоё барилгачин挖金， Бэлэн байна. захир модчин Амар минь дүү. Модчин. Би болгоё. Timo. Барилгачин. 人古代，他打什么？ Захир. Зүйтэй. Аа, ирнэ. Би болгоё. Бэлэн байна. Модчин. Би болгоё. Захир. Амар минь дүү. Захир. Би болгоё. Амар минь дүү. барилгачин Timo. Барилгачин. Бэлэн Аа. барилгачин. 第一错歌， Амар минь дүү. Модчин. тийм үү барилгачин бэлэн бай Амьтан дэжээвч.太高了。好，点点，再来看， Захир. Timo. 这不能挖，我就挖另外一个。 Бэлэн байна. Барилгачин. Захир. Барилгачин. Барилгачин. Амар минь дүү. Барилгачин. Барилгачин. Timo. Барилгачин. 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 Амар минь дүү. Бэлэн байна. Барилгачин. Захир. Барилгачин. Барилгачин байна. барилгачин Захир. Барилгачин. амар минь дүү захир барилгачин Timo. Барилгачин. Амар минь дүү. Timo. Барилгачин. Амар минь дүү. Барилгачин. Бэлэн байна. Барилгачин. тийм үү Барилгачин. Захир. Барилгачин. 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 амар минь дүү захир Би болгоё. Би болгоё. Би амьтан дэжээвч. Timo. Захир. Барилгачин. Засварчин. Амар минь болгоё. Барилгачин. Бэлэн байна. Барилгачин. Барилгачин. Амар минь дүү. Бэлэн байна. Барилгачин. Timo. Захир. Би болгоё. Би болгоё. Би болгоё. Зүйтэй. Би болгоё. Бэлэн байна. Timo. Модчин. Амар минь дүү. Барилгачин. 那我还差一点。稍微买一点就好。
买点之后上去。Захир тийм ээ. Амар минь дүү бэлэн байна. Барилгач. Ja. Được. Đi之后出工兵。 Захир дүүтэй. Амар минь дүү барилгач. Тийм үү? Барилгач. Захир барилгач. Бэлэн барилгачин мотчин Бэлэн байна. Барилгач. Амар минь дүү. барилгачин Тийм үү? Барилгач. Бэлэн байна. Уурхач. бэлэн бай 那 Захир и болгоо. 从后面来呀！哦，天哪！ Тийм ээ. амар минь дүү 好了，真防了。 Бэлэн байна. Барилгач. Тийм үү? Барилгач. бэлэн барилгачин 得给你一个脸上挖过来。 Захир уурхач. 压是吧？就让你压个够。 Захир зүйтэй. Тийм үү? зүйтэй уурхачин за Бэлэн байна. Захир барилгач. Амар минь дүү барилгач. Тийм үү? Уурхач. захир тийм И үү болгоо. амар минь болгоё Бэлэн байна. Захир уурхачин бэлэн байна. барилгачин Тийм үү? Амар минь дүү барилгач. Барилгач байна. тийм үү барилгачин Барилгач. бэлэн барилгачин амар минь дүү за Захир тийм үү? бэлэн амар минь дүү захир барилгачин тийм үү呀呀呀呀呀呀！来， 比较长，我也不知道， Амар минь дүү. 有点 бэлэн болгоё тийм үү Уурхач. амар минь дүү Бэлэн байна. Тийм үү? И болгоо. Захир зүйтэй. Асуучаата. захир 对吗？ за тийм үү Тийм ээ. Амар минь даата. Захир зүйтэй. бэлэн байна захир Амар минь дүү.
Тийм ээ. Би бодлоо. За сурчин. Би бодлоо. Тийм үү. Тийм ээ. Би болгоё. Захир. Тийм ээ. Би болгоё. 你要撒莲塔， Амар минь дүү. Амар минь дүү. 弓箭， Битэн байна. Захир. Зүйтэй. Бэлэн байна. Би бодлоо. За. Зүйтэй. Тийм үү. Зүйтэй. Бэлэн байна. Тийм ээ. Захир. Тийм үү. Битэн байна. Би болгоё. Амар минь Би дүү. бодлоо. Захир. Битэн байна. Тийм ээ. Тийм үү. Зүйтэй.能可以再慢一点啊？ Амар минь дүү. Захир. Модчин. Бэлэн байна. Уурхаач. Захир. Модчин. Зүйтэй. Би бодлоо. За. Би бодлоо. Зүйтэй. Амар минь дүү. Барилгачин. Тийм үү. Би бодлоо. За. Амар минь дүү. Бэлэн байна. Захир. За. Тийм үү. Зүйтэй. Би бодлоо. Амар минь дүү. Би болгоё. Тийм үү. Зүйтэй. Бэлэн байна. За. Тийм үү. Би болгоё. Барилгачин. Амар минь дүү. Амар минь дүү. Битэн байна. Бэлэн байна. Амар минь барилгачин. Барилгачин. Би бодлоо. Барилгачин. Захир. Барилгачин. Тийм үү. Барилгачин. Тийм үү. Барилгачин. Амар минь дүү. Битэн байна. Амар минь дүү. Барилгачин. Тийм үү. Барилгачин. 起来吗？ Захир. Тийм ээ. 拉起来，我射一波， Амар минь дүү. Барилгачин. Бэлэн байна. Би бодлоо. Захир. Барилгачин.
直搭战。 Бидэн байна. Тийм ээ. Барилчин.我跑。 Захир барилчин.那么多毛兵， Захир бот бой. Тийм ээ. Бидэн байна. Das сурч. Тийм бот бой. 更多。 Das сурч байна. Тийм үү. Зүйтэй. Амар байна. Зүйтэй. Тийм ээ. Захир бот бой. Тийм бот бой. Không phải. Đâu? Амар Тийм минь. ээ. Бот бой. Тийм үү. Мотч захир Уурхачин. зүйтэй. Тийм ээ. За. Амар Бот минь. бой. Зүйтэй. Hả? Тийм ээ. Тэд чүнэ. Бидэн Das байна. сурч тэд чүнэ. Thì đó. Đâu? Тийм үү. Захир Уурхачин. Тийм үү. Уурхачин.有点帝王。 амар минь. Уурхачин. Амар мэндүү. Đi. Тийм үү.怎么没点呢？要50。 Захир Жижигч. амар мэндүү. За мотчин. 我买的吧。 Бидэн байна. 好奇吗？可是我这经济有办法吗？ Тийм үү. Бидэн За байна. би бот бой. Амар За мэндүү. за би болгоё. 有那笨的可以啊。 Тийм үү. Зүйтэй.是那个吗？ 嗯， Байна. Барилгачин.
有人掉了， сурчин 掉好像要完蛋了。 сурчин 我用这个把恐惧头， амар мэндүү зүйтэй Амар минь битэн байна. 哇，还是掉了， Захир 完蛋。装甲被吸吸力，确实这张图西西好像蛮强的哦，他这个银垒挺厉害的。 тийм үү? 哦，家里在被大爆发。好，帝王了，要怎么办呢？ Амар минь тийм үү? 他那个配毛兵，草旗吗？可是我这个经济好像不能出草旗。 那时候都16村了，好惨。 Битэн байна. Хачин. тийм үү хачин бэлэн байна мотчин Битэн тийм байна. ээ Тийм ээ. 知道了。 Амар минь зүйтэй. Захир. За зүйтэй. амар мэндүү 他也出了一个军呢，好像没木头 Тийм үү? ，PC 差一点就可以盖起来， сурчин 把它盖起来好了。 тийм үү мотчин Амар минь зүй. 这里应该没有那个吧？ Битэн байна. ой Тийм үү? Болгоё. За барилгачин. амар Би мэндүү болгоё. Захир. за за Амар минь зүй. барилгачин Битэн байна. За за. 应该还是一个 BK 对不对？ бэлэн байна тийм ээ Захир нэмээ. захир барилгачин байна би болгоё амар мэндүү Битэн байна. Би болгоё. захир Зүйтэй. Тийм ээ. Би болгоё. Тийм ээ. Чин. За за. Би болгоё. Би болгоё. За за. Мот чин. 嗯， тийм үү захир тийм 那 ээ 时候真是挺烦， амар мэндүү 没有。现在没有，客气。好了，GG 了，算你赢吧。不错哦，他赢嘞，赢嘞就有办法出很硬的西西里蟑螂，再加枪兵。对，我是不能直城出工兵吗？出工兵防守一波，我要出毛兵，那就草旗，草旗或骑士。可是蒙古草旗，草旗有加血量，骑士好像没那么厉害，应该是草旗呀、草旗好一点。哎呀，刚刚那个前面要是不要射死那蜘蛛，应该会好一点点。
哦，可能城堡旁边要盖个 BK 啊，出个头车之类的。好啦，那以上就是这集内容啦，感谢大家收看，有什么想法都可以在影片底下留言。想看更多的话呢，就点击订阅频道吧。我是肉高，我们下期再见，拜拜。